Enshonga z'umuhanda ziri hagati y'eka y'umugenzi Haji Mbahona na William Banyondire ku Nkeki kiretire nguto y'ecyaro cyona yakingwa. Umuhanda naza gure kibanja ukaba gutako. Umuhanda gwa Rugamba ukafa mu mwaka gwa 9. Witwa bakama be kibanza baheza kubagana. Hati we naza gure kibanza kikaba kitine muhanda basi. Hati kuyizire nyangwa yasanko wasabaho nyineka ati mumpereza kahanda uriya tiyakitwara nkanshunga hati William yagumizamo yagura umuhanda gwe yaguteka nikigambwa ngo William Banyongirwe akagure kibanja cya Murranwa wabeka y'umugenzi Haji Mbabona bitito basigaho umuhanda uguruku zo muitakeri yaguzirwe nuko William kwija kashaba Haji Mbahona takafiri taka iriyo kuzaho umuhanda bitu yagumwima konka kwahwire myaka 5 William yija rukushara umuhanda kifuba nuko tukurabaho ntuzaha mudumo futahamizi no mudumo kuyo mwitakaye kungana hoza agamba family ya Haji teine futahachi amizi mwitakaye ifa mudumo no kwa government kandi hatahara abana bo kuruga karono baraba baza mu mashomero kushoma tibine muhanda namwe mbafuma kuzo mu machi umbafamu rukumyorwe na nshanju na 8 nigwe bija bakashikane risho ryanye kandi mu cyamushanju nimbare bashangaho umuhando kurgira cyumwa hasi aho mwareba hakidiba nko kumwijana murebe nyeje sebo nko kumwijana murebe nyeje umuhando ugo ngo gwabene kugenda ukagera gute abantu bagira ngo bakatwara William mu mbuga z'eberagiro ukurigera kimwe hari LC1 mpaka umukoti umushango guruku musingano ko kwanga nabwanyi mu bwa hatacingiro ruguto rw'ecyaro cyona ubwaruke nabeka ya Haji ubutarabo mu kibanja cye konganyo kintangarze kureba ngo umuhanda bagwitira akano umuhanda sutura ntugurabamo tugwa Haji wenka no muhanda gwitu twena nyonanisha ba William kutwikurura umuhanda gwitu tukareba mutkaza samo ya tubireni tuzana hano na hano shikashire cyandagazi bari kuri musozo mu abantu bona ko bakingire shisha Haji yakwate sente yakuza amabara mu cyandagazi yakora ugudu ateto kibyange bari kunsera kankora umuhanda gwanye Haji yakora umuhanda bwagira guta okorugera hariro ya wa Global Anti-Corruption Initiative ashomira abature byarugira umushango gwa William nabeka y'umugenzi Mbahona kandi ko to mushango gwikagusingisa William imuragire no kwigura ruguto rw'ecyaro. Article 26 clause 2 of the Constitution and section 70 of the Land Act gives the public a right of way, so his actions amount to infringement of people's rights and his actions are uncalling and amount to the contempt of court orders. Areba ngwe bibinanka diso arufoma disa rukora byona ne violating aro contempt of court ya imeraha yagambira remove your things atkubizire. In fact our blame goes majorly to the deputy RDC Mr. Mose. I think that is what we call conflict of interest. No muntu yakwandikira akakweta ukizo kahikaho de okwiza no washikirize ki yakwetire wahikarwa gatecyo yakwetire sitaka wire ukagenda atiwe ecyabaho cyakuriye tinjwa yashikira niwe yacetekamo wahurira mwene nugyakige kintu kibi kimunonga kushanga umuntu wovunana zimwe n'urugo muri kigo takishirize n'abantu abo kuturana uruguto rw'abaturano rwo kwigurwa rwa 5 mu Butongore aba District Security Committee.